Pevačica Vesna Rivas, koja se godinama unazad bavi i astrologijom, kao i proricanjem iz tarot karata, iznenadila je najnovijim, kako ona kaže, proročanstvom. Naime, Vesna je uverena da će se u tekućoj sezoni reality show programa Zadruga desiti čak i smrt. Ne mogu 100% da tvrdim, jer još uvek nije bilo smrti u realitiju, ali trenutno postoje 3 tempirane bombe koje mogu to da naprave, svesno ili nesvesno, sa ciljem ili u afektu, samima sebi ili nekome pored sebe. Prvi od njih je Dejan Dragojević, druga je Miljana Kuljić, a treći je Mensur Ajdarpašić, kaže Vesna. Neko od njih troje će to učiniti sebi ili će proraditi čekiću glavu ili glava o pod. Sve mi ovo miriše na to. Ako ostali ne budu znali da hlade situaciju i da povlače ručnu, doći do toga. Dalila Dragojević jako dobro zna šta Dejana dovodi do rastrojstva i upravo to radi, dodala je pevačica.